келди, саламдашып алалы. Саламаттуу, күлүгүчтүү, аман эсен бекендер саламдашып аманатты бийик кутуп алалы деп саламдашып аземине келди эки команда оюн таласына. Эки командаға батареле жаңылык киргизген алыңыздар Атуу командасы менен Жаш күч командасы Омин жакшы оюн көрсөткүлө. Эл толкун сиздердин оюнуңуздарды күтүп келген, элге жакшы оюн көрсөтөлдүгөн Атуу командасы менен Жаш күч командасы. Команда оюн таласы, командалар даяр, оюн таласын сонун кылып даярдап алды. Ketdi, oyun başlandı. Oyun başlandı. Hurmatlı Көкбөрү күйөрмандары. Негизеле 22 жылдык Көкбөрү федерациясында жаңылык Атуу командасы oyun таласына чыкты. Атуу командасы кимдер экендигин, кимдер ойноп атат десеңиздер, мен аз толук маалымат менен сиздерге маалыматтап берем азыр. Аланы жабылбай эле старттан алып кетти Жаш күч командасы. Жаш күч командасы толугу менен старттан 10 такымга базы оюндорду колуна алган. Адилет 7-нчи номердеги Адилет, Мамасали уулу Адилет 97-жылкы Көкбөрүчү чапканаты комбат ойнотуп аткан азырынча Адилет эми упай ачып алайын деп аракетке берекеттирип 55-нчи секундада Бакытуулу Кутман 2001-жылкы Көкбөрүчү чапканаты Кашка, Майлыбашы Улукбек чапканаты Караколжа 97-жылкы Көкбөрүчү, Алтынбек уулу Бекболсун 97-жылкы Көкбөрүчү чапканаты Эркетору, Мамазали уулу Адилет Азырбобайды жараткан 97-жылкы Көкбөрүчү чапканаты Камбат, Абдурашид уулу Байботон чапканаты Лига 96-жылкы Көкбөрүчү, Дүйжөнбай уулу Кайратбек 93-жылкы чапканаты Айдарчик, Сейитказы уулу Айтмайрек чапканаты Найман 97-жылкы Көкбөрүчү, 11-нчи Султан уулу Бакай 96-жылкы Көкбөрүчү чапканаты Тайсан 12. Атуу командасынын курамы мындай болуп башталмакчы. 1-нчи номердеги албетте команданын капитаны Русу Роман Сергеевич 84-жылкы Көкбөрүчү чапканаты Танк команданын капитаны. 2-нчи номердеги бир туугандар экен чоскасы Русу Григорий Сергеевич 87-жылкы Көкбөрүчү чапканаты Зайчик. 3-нчи Гоманов Андрей билесиңер 2000-жылкы Көкбөрүчү чапканаты Тоян. 4-нчи Гоманов Руслан Витальевич чапканаты Кобра. 2-жылкы Көкбөрүчү Журавлев Петр Сергеевич 5-нчи номердеги Көкбөрүчү 94-жылкы чапканаты Малыш. Кичкен Игорь Сергеевич 87-жылкы Көкбөрүчү чапканаты Арапчик. Oyun davasında jekeden oyun başlamalı. Tangıca olup öyle 7-nчи номердеги Кандауров Родион Алексеевич 95-жылкы Көкбөрүчү чапканаты Ракета. 8-нчи Малашенко Рустам Николаевич 2-нчи чапканаты Арнольд. 9-нчы Рамазанов Руслан Рашидович 95-жылкы чапканаты Гыял. 10-нчы Чернышов Григорий Викторович 88-нчи жылкы чапканаты Шатак. Дегенче болду эле. Эми Атуу командасынын 11-нчи номердеги Тарасов Александр Александрович 2000-нчи жылкы Көкбөрүчү чапканаты Апачи. 12-нчи номердеги Руденко Роман Викторович 95-нчи жылкы Көкбөрүчү чапканаты Садон. Атуу команданын машыктыруучусу Камбарбаева Абай, команданын жетекчиси Русу Григорий. Пожалуйста, любите жаловать, аплодисменты, пожалуйста. Башкача угула дегене.
Эми федерацияда мындай атуулдар башка улутта ушундай кыргыздын желбиреген туусун көтөрүп келген жаңылык биринчи атуулдар аман эсен оюн көрсөткүлө. Оюн таласында жекеме-жекеге чыккан көкбөрүүчүлөрдү айтайын. Султан Бакай уулу жаш күч командасынан жекеме-жекеге чыкты. Ал эми атуу командасынан Тарасов Александр менен Бакай. Александр Александрович менен Бакай. Эмне болот? Мага дагы мындай өзгөчө болуп атат, мындай чочулап өткөзүп атам да. Сондай сындар менен өткөзүп көргөн эмесмин, 12 ичинде. Эми 7-20да жаш күч атуу. Экинчи номер катты койдурган үчүн жаза мамурларды убактысы биз текшерип койдук. Экинчи номердеги Малашенко Рустам Николаевич 2 мүнөттүк жазага чыгып кетти. Оюн таласында 4-3-кө оюн жүрүп атат. Жаш күч командасынын оң такымында Бекболсун ойнотуп Бекболсун Мындай алкышка таттуу болбоду атат. Ошон үчүн упай жараткандар алдыдан келип өткөндө, колун көтөргөндө бир кубаттап койгон. 7 номердеги Кандаунов Родион Александрович оюнду жетектеп атат. Бара келди Родион ойнотуп атат. Родионду баамдай эле артынан жабуулда баратат нападенияда. Абдан атыгын. Так не повезло, Александр Тарасов Александр Александрович 11 номердеги 2000-жылкы көкбөрүүчү, 11 номердеги Султан уулу Бакай. Бакайдыкы чапканаты Тайсон, Александрдыкы Апачи. Эми Тайсон менен Апачини байкайлы. Кандай болот, кандай ийгиликти жаратат. Алмашылды 3 номердеги Гоманов Андрей. Ал эми Гоманов Андрей 3 номердеги атуу командасынын жекеме-жеке оюнчусу. Ал эми 11 номердеги Тарасов Александр kaldı. Жерден улак көтөрүлдү. Жаш күч командасынын көкбөрүүчүсү жерден улакты көтөрдү, басты. 19 минутта, акыркы минуттан акыркы секундалары. Бекболсун жаш күч командасынын көкбөрүүчүсү Бекболсун ол такымга басты, улакты. Жабышып атышат атуулар. Акыркы 30 секунда. Акыркы минуттанын 20 секунда калды таймдын аякташына. 10 секунда калды. Баштады. Секунданттар даяр, протоколчу даяр, биз даяр, оюн таласы, башка калыс даяр, капталдагы калыстар даяр. Экинчи таймды баштадык. Жаш күч командасы Баткен аймагынын жана ошондой эле Ордону Сарызын Чүй атуу командасы. Ой, баракелде. 22 секундада Айтмарик 22 секундада дагы бир упайды өзүнүн командасынын капкан атын Айман. Ой, баракелде, мыкты кайрылып кетти. Чийиндин так шетинен кайрылып кетти. Жаш күч басты сол такымына.
12-ci nomerdagi Esen Amanoğlu İlyas Baratasın kızıl tüstegi formatda. Birinci minutta 15 sekundada. Ne oldu hurmatlı köpörçüler? Ankara videolarga ayarma bilemenen içine. Çiki tokkanın gereki yok bu yaka. Aldı. Starttan aldı. Yaş güç komandası. Bek bolsun. Qanday bolsun bek bolsun Altınbek oğlu. Yerge toru bilen Javolda bek bolsun yaş güç komandası. Yeni Nazarbay kaydaymi? Qanday jiyindik çıgarat boldu eken bek bolsun. Dagı dele onun takımında bek bolsun. 2. minuta 40. sekundada bek bolsundagı bir opaydı alıp geldi öz komandasına. Alpaktardı başına basa giy kelgen için bir alkış bir kol çapı Atul komandasına. Atul komandasına kol çapının altında kayradan ele 2. nomerdeki Muralim oğlu Bayaman yaş güç komandası oynatып atkan Bayaman Javuşup atan Atul komandası. Akırın, astarak, jayrak. Yeme, aydan açık görünüp turат. Oyun dalasından çıkıp gelmişti. Oyun dalasında olan götürüldü yerden Atul'dağı yaş güçtagı birdey javuşup baratacak emi çıkıp aldagatı günayı. Yaxşı oyundu жүрgüzüp bereyinde iş alkağında Karipbek'e iyiliklerdi kalayımız. Yaş güç aldı, bastı. Yaş güç Javol hareketli. 6. minuta 25. sekunda. Geldi. Aldağa Tügünay, Jakşil aldılı. Jakşı 11. nomerdeki Tarasov Aleksandr Atul komandasından Jakşil aldılı. Oyun talasına çiğindin, sızıktın. Çetine varıp çıkırken Javuşup atat. Yani erece boyunca ikinci tayımda Taygazan almasılar. Taygazan almasılganda gün batıştı gözlöy yaş güç komandası Çavulda olan gün çıkıştı gözlöy Atıl komandası Çavulda olan oyun var. On 12. nomerdeki Esen Amanoğlu İlyas yaş güç komandasının gökbörüçüsü oyundu жүрgüzüp atat. İlyas qanday jiyintik çıgarat boldu eken İlyas? Komandаны tüptep gelgen yaş güç komandası Batken aymağının namısı menen gelip oturgan komandanın жетекчиси Genetayev Kılıç jana başıktırıcısı Davlatov Abdulgasım. Atul komandasının жетекчиси Rusu Grigoriy 2. nomerde oyun talasında жүрgөн.
Команdanın машықтырушысы Камбарбаев Абай. Yaş güç komandası oyundu. Kolluğu menen 10 takımga basıp oylara geldi. 10. minutta 15. sekunda. Startqa ulap gelip düştü. Starttakın futbol atkan geri bezleri ilgeye atacak ballar götürdü. Kayırlattan ile yaş güç komandası mıhtı koordinatlarıyla aldı. Takımga salbastan öngörgön boyunca vatandaşının Taykazan'ın gözdey bardı ele bir cavuşup kaldı Atul komandası. Aylandırıp attı vurup kayıttı. Yeme birin giymeyin birin bulmayın. Korgooçular mıhtı, napadeniyada mıhtı hizmet kılıp atacak gökbörüçüler. Cavuşu Atul komandası. Bolbay kaldı Tilek'e karşı Kayradan ele atandaşın Taykazan'ın gözdey barıp jettin toktodun. Degençe Bolbay ele. Korgooçuları korgoo atat, cavuşu atışat. Raydor mümkünçülük bermey atışat Atul komandası albette. Taykazan'ın korgoo atışat. Oyunda ortadan Ulaylı'dağı 18. minuta. İkinci tayımdan 18. minutası. 5. nomerdeki Atul, 3. nomerdeki Gamanov Andrei, 5. nomerdeki Maylıbaşık Bulukbek. Yes. Aylat! Bakay aylat! Yaş güç Şavul'da. Maylıbaşı Bulukbek. 18. minutta 40. sekunda. Seçici 3. tayım başlandı. Üçüncü tayım başlanğanda ele Darole oyun dalasından avutga çıkıp ketti. Kayradan jekeme-jekege çınıp atkan Atul komandasının jekeme-jeke oyuncusu 10. nomerdeki Chernyshev Grigoriy menen İlyas Esenaman oğlu jekeme-jeke oyun görsetip ortadan alıp çıktı. İlyas Şaşılbay basıp atat. 10 takımga kaçırat onu kulaktın salmağı 2 kilogram 300 gram. Baratat İlyas Baratat. Dolon aşuğunu aşkan İlyas Baratat. Ya yerli olup gitti. Yağa tügün. Doğa tügün ayı. İlyas kolumda bölüp koyçu, жақсы mı? Ayvara geldi, андай oldu.
Ötközüp bergen eken. Kalıstan gelip oldurgan uşureki Batken aymağının Gökbörü Federasyası'nın Batken oğlumuzun Gökbörü Federasyası'nın prezidenti Jumabayev Akılbek bizim yanımızda turat, rahmatımızda aytalı. Uşu alыс debey, yakın debey, uşu жерге балдарды алып келip Federasya'nın, Batken oblusunun Federasya'nın, Gökbörü Federasyası'nın prezidenti özü gelip oldurat. Akılbek Jumabayev'ga çok rastçılık bildiririz. Anan emin razçılıkты bildirsek bu Atul komandasına dağı razçılıklar toldura. Buna benim canımda şunda emgek için. Buna Rusu Grigori özü 2. nomerde çavuğulda жүрөт. 87. жылғы Орыстың атуылы кен. Андрей Баткен атаңдың бәрі. Андрей қанды чөзі тампырамаз Аллай, жалима. Не точку попал до поэта, но ничего страшного, вся жизнь впереди доходит, до свадьбы заживет такое. Давай Бекти Кайрадан жаш күч командасы алды. Төртінші номердегі Бақытоğlu Kutman'ın тартылачы бер Kutman. Қарағылачы аттардың секіріп атқанын ұчқаяқтығын қарағылачы атты баққан жазалды менен жиликті толтырып қармаған балдар Kutman дегенше болбойлы аракет кылып атат Kutman жан жөкөрлөрү колдон буктан ала койсо мындайда чиркин ай Ötközüp bergen eken Kutman. 7. nomerdegi Mamazali oğlu Adilin. Ay avayla katı oyun bolup atat. Taygazam almaşıldı. 3. tayımın 5. minutası. 7. nomerdeki Radion kanday жылып aldı baykadılar. Mesagana tanıdın göreye. Tüm camdıl dele bolboy kaldı. Yakşele duduk deyip kapkanday kılayım dediler. Tekevizden bir jak kapbalda karşıgası cihançılı böyle yarabay kaldı. 10. nomerdeki Çırnışov Grigori'yi aldı oradan. Bu ara geldi 6. minutada. Salatanın saraya. Bilet düşünmeyi de kaldı da anday salıp gitti ya. Bara geldi Ecep. Bir. 3. tayında açılıp atat Atul komandası. Biri taktikanı жақсы түзіп алышты. 3. tayında Atul komandası Құдай бұйырса bir ұпайды açып aldı. Atul komandası bastı. 5. nomerdeki Журавлев Петр Сергеевич. Erken gelgen turnalar dayım olup bastın Журавлев. Andrey'in ötközüp verdi, Andrey'in ördü. Kaldağa tügün ay. Andreyha, что с тобой? Kaldağa tügün ay. Oyun dalasındağı başkı kalız göl aymağında kış ogeysi. Oyunun жүргізіп atkan Qadırqolov Karimbek. Meneme kalıslar Kur'an mene daha bir tanıştırıp edeyim. Alıqolov Şaylobek, Çodov Almaz Acıqolov Doktorbek Anarbayev Nurgazi, Taşibayev Azizbek, Toktosунов Asken, Qadırqolov Karimbek. Kalıslar Tovunun председателі Esenaliyev Altınbek. Ortadan жаш күч komandası alıp çekti, ulattı.
9-cı minutaga qarab atat. Hujum Atul komandasi 3-cü nomerdagi Andrey. Kechirasiz. Yosh kuch komandasi 3-cü nomerdagi Batirbek o'g'li Sanjar. Oynatib atgan Sanjar. Ötküz. 7-ci nomerdagi Kandaurov Radion. Canındağı qarachi. Barakeldi. 10-cü minutada canında qaratqani dile yaqin jola olmay qalganin qarachi. Qaparatmay aldıga chiqib ketdi. Oy barakeldi. Atul komandasi yerden aldı. 10-cü nomerdagi Chernyshev Grigoriy. Grigoriy. Vay barakeldi. 11-ci minuta. Açıldı, bandar açıldı. Bandar açıldı. Bular açılganda yosh kuch komandasi buna yerde mıqta görünüşlerini jaratып, naqtan bekenchil ekenin bandab atышады Atul komandasi. Ийгилик каалайбыз эми. Алгачкы келген биринчи жолу 27 жылдын жүзүндө биринчи жолу ушундай жалаң. Башка улуттагылар акырын 7-ci номердеги Мамасали уулу Адилет 12-3 эсебинде 12-ci минутта чечүүчү тайм эми. Бул беттешүүдө Утканы Кудай буйрса жолдомого тырышып атышат. Уткан командасы утулган электен өтпөй калганы кош айтышмакчы. Жетинчи номердеги Кандауров Радион ойноттуп алып койгон экен. 2-ci номердеги Муралим уулу Баяман жаш күч командасынын чабуулчусу Баяман баратасың Баяман. Дага түгүнай. Кандай болуп кетти? Айландырып атат. Бирден кармайт азыр буйт алып келдиң тайгазандын жегине. Ой, жолда. Onuncu nomerdagi Atul komandasi Chernyshev Grigoriy, 3-ci nomerdagi yosh kuch komandasining Baqit kechirasinger Batirbek o'g'li Sanjar. Sanjar bilan Grigoriy ortadan o'yinni жүргүзүп, Grigoriy bastı sol taqımga. Endi Grisha apar emi. Grigoriy o'yinda sol taqımga basıp algan Grigoriy 88-ci жылғы көкпөрүүчү акыркы секундалар жаш күч кайрадан алып койгон экен. 30 секунда чечүүчү таймдын акыркы 25 секундасы. On 15 sekunda kaldı. Beş, 4, 3, 2, 1, stop. Geleceklerine
Akjol jolsudur bolsun. Mana jakşı oyun ko'rsatdingizler, çoğun rahmat. Amin. Amin. Amançılıkta bolgular, esençilikte. Yaş güç kutluqdayız. Güç birliktedik. Mana qol alışıp koygular. Büyük dugansınlar, qol alışıp koygular. Qaraqat qanday sonun görünüş. Sizlerdi qarap turuz göz talap. Can dünyası jakşı nersege bölünöt degendey. Rahmat, jakşı oyun ko'rsatdingizler. Başka Kalus Karimbek oyundu közemeldep berdi. Oyun dalasında Kaluslar tovuna çoğun rahmat. Rahmat Atu komandası. Arvoqlar, ezençilik kalız. Gelecek aldıda Ağday buyursa, bunday Mendeşke geldi oynuş, bu da bir çoğun utuş. Oşandıktan iyilik kalayız.